na nakumanyia omoteli no ikirase studio by the way ase magoro ya bono tero kuna ko bekiro gotangani tupendane no ko moteli ndenera ase studio ase magoro ya bono Iwa kende yeso kare ninche chinga kichoboro necheme changa chamaroire na makwei chakoro kakende tata kare ninche diga togi wetata editaria yiri makereli waigoro asama yankorere asobage mabwane nimbara ebiso byaye kemase kemoje kingo korabi ningo toye tata go ikoma elio diga togi wetata editaria yiri makereli waigoro asama yankorere asobage mabwane nimbara ebiso byaye kemase kemoje kingo korabi ningo toye tata go ikoma elio Seke moje tingo korabi ningo toye tata go ikomario. Alright, kapso mwanzo mategere libono buna nakumanyia omoteli ndenere ase studio oikirega iga kabisa matera maya kabisa togo chikotegeraga iga matera togo seni kwa monaro itani kapso mwanzo motegere tikanara mwarigani ase studio ago kwani buna yo motegere na ndike gima akomanyinga erenga kiakurukwa na ande ngagiakurwa karibu sana no ekindo choro mwaba kigima nakibwa ko irere wa ambu yole Buyande tindi mwa please karibu sana ase studio no nenchiro kwa no somo motegere na makomanyanga no mwabole okay. Yes, bono changamukake liegere kima tochake chinkwana litangani manyango motegereri amarietao na seino asokorwa liegera komanya. Okay, marieta ngoroku Lizzy Moraa aina ara marieta manyakanete mono zaidi lakini kibandi kiane kiagosoma Elizabeth Moraa nyang'au seitongeroka nyari bari masaba ndio kenyero gikurugo goti nyangu gotinyango ekenyoro Kisii County Nyamira County Kisii County Nyamira County lakini mimi nakujua wewe ni mkaaji wa Kisii kabisa. Okay. Karibu sana ase studio. Asante. Na virengo kuligia sana na ende na kwa manya ya kware ngare by the way hata sikujua utafikia lakini ende nyasawa bayiro muyekera kwa ikere ile. Ono Lizzy na tembire sana gukubwatia kurubuna gwachage toboteri bwao na ande na ara tembire kubwatia matera osana no ena se channel yo ya YouTube. Thank you. Bono manyango motegere buya na kieke wikiga gichita sore na kyo chage toboteri bwae motegere na atete komanya. Okay. Boteri okay na chagete bado kindo mwana lakini album yani ntangani ndokate 2017 after na korire form 4. Yes. Immediately ngaende studio ngakora my first album. So I think that is when matera na chagete koigweka na iskoga iga 2017. Yes. Aliyochite studio litangani. What was the experience? Abantu kan ngo chande kabale sana samngana studio asoko record abande studio yaba burapi. What was your experience na kiora ira abakogeke studio? Ya renge gentokerera isi na tama getibo bepi. Yes. Weke studio ngiarenge gentokerenge kyaenge kerera isi by the way. Particularly I managed na ikere studio when my mom supported me with some cash ngaende studio nga record first album. Wana kere gocha kobeke video ekabe getira kenene pi. Ndio. So kera nibageta matera yo video ntangani ena tonete producer. Producer kanga tamana matera ni video ichitiko. Ndio. Anda ngaira nani back to the field ande ngalige producing ngao nande gacha onshoot agasoka buna sogeta iga batrende we did it tokanya gutama kigaba togaikera stikira bono wikira boni gwa sokiria matera arenga nande gwa shootria matera arenga na mange
amange zaidi. Kerongo ya bana bakara album 3 going 4. Yeah, but mete squeeze mete tokoro soke track wa shoot kwa beka YouTube. Track YouTube wa shoot kwa beka YouTube. Ko wari karantu baro soke track wari soke album mwingima. Ngotera kiura inyure kwari gitu gutangani kabisa. Gutangani kabisa ora inyure. Gosema tero ukurikeru go story kurikera. No ngorika. Ngotera kiura inyure kwari gitu gutangani kabisa kero guchako bateri bwo. Gutangani ngo inge kwane. Okay, siku na tike tokotero kungo recordingi. Otero gutangani kabisa na Roseti United choir ya Sito. Choir sino kiguru. Watinyango. Watinyanges die church. Yes. Igongo teri uri chiko tete koteba. Usenku agateri usenku agateri kwa. Na squeeze timeti ngikyaba. Sino muiko. Na agateri tu Masimba. I used to stay my grandmother Masimba ali Gesicho. So aliboeta. Yes. Kinde form 3. Church nile toeta matera ikuruku Gesusu. Mogonga site mogonga. Gesusu. Kanisa nerali. Yes, togacha kiobegi muweko. Kanisa ali. Then bono ngaene kanisa ya Seito. Ndio. Ngatiga usite meeting kya beta but. Nanya kwa ya matera nainde. Igo buno tukukwana iga turabase kwaya mono. Nchena tell currently tindi gotera kwaya. But after na so got my first album na chuniti kwaya. Yes. Kangemi Nairobi. Yes. Kiona ruti ya youth ya Seito ngenda Kangemi. From there ngaruka Kangemi bono ngacha Kisii. Yes. Okay, igo mara mange totebenga amatera aoni go kwerikera. So which was your first song? Otige okukwerikira tebona ayo gacha gosokia. Nkorokyo kora inyore. Okwana gose we kwa. Okwa obona otigo we kwa. Okuna ntigo kuna ete kwa. Otera nasa gachugo tanga na rosti go tanga ni matera tari kubuka ka by the way. Nande bantu mbaka maitu sininga tere matera bunayo. My first album by the way ere chini ya maji. Album wa sogeti ntangani. Kwa gite ko shoot? Shoot te ko shoot go 10. Nkyo minute ko tabo shoot go 10. Tia sogete bia go se arenge analog ma tu bata chinga kichana. Ka kitiga. Ni shoot te anale chipicha. Chipicha jo 10. Chipicha jo 10. Let me say so. Okay. Okay, I want to ask you this question, asa matera watebiro terete na mange sana. Naenda ande kwa ya shoot kwa ya bikire video, but ngotera kiko ko inspire ya buna Lizzy mono asa materao. Naende nasiki. Maena matera non singo inspire. Naende ko kana rikiro gotera. Yani kutakale kwa bless ritangani kumacho ku bless yo montonde. Naende. Yes. Kana kwa sokiri. We can't mere bantu abere batatu kuba kuna. Now this is the best. Okay. Yes. Nga matera mange ko inspired. Almost matera non singo inspired. Akina matera na arukora abuge na inje mfiri utari kwabugire biya. Yes. Amatera na kyoko yari kana kyako gochira kigara na aro cha matera ande amatera ngo chare out of your life's experience ko se na kyako gochira because ndo chakatera ba endo batebambu ya mono na nyorira umusani amatera na kyako gochira ayande life experience mangi amange ne bintu biri gwetera sobogimo. Alright, mwancho mutekerere onera Lizzy Moraa torenera se studio se utkubabon de kamera ngene yamo amatera ena mangi na ena maya sana nkwira nande go chirite kumanyu mwancho muterenga amatera ena mangi no ari gali se mocha YouTube whatever ko nyorase Lizzy Moraa oise ko swaboni nga matera mangi no kuyanyora arasi chise muchiricha YouTube wetani go mwancho mutekerere ayande nkubuginde kurugaiga make buna tukuna gusika go chibusi tukuna kara chinkwana inchamo nere kwera nande go chotebinga challenges chikero kende chirichie chogwetera ase oboteri bwao tatu gukuni gotera kurega iga gukuru kwa ngambu ya mono akegotu esinga cho mutegerere tumanye ko gendra ne chinkwana Kisii FM enka Sento monene na korire Asense ye bine ine moyo Abancho tuantaine bakure Korende to monene
chinguru chane korene no buya batata ine moyo inchengo yana buya mona tata sekewa kyobo moyo kwangeire tindio muya tata kobuwa bakure no chinguru chengo bage buya mona tata sekewa kyobo moyo kwangeire tindio muya tata kobuwa bakure no chinguru chengo bage. So sweet. By the way, you are saying thanks to God. Why? Oh, yeah. So interesting. By the way, that one brings me to remember something. Aralia Kwarenge. Bahrain. Middle East. Bahrain, Middle East. How long you been in area? Nara uteto. Kwara veto. Miakivere? Haikuisha vizuri. Ndio rueto. 2019, end of 2019. What was the experience Middle East? Ngiarenge kebe, ngiarenge kia. Ngiarenge katikati yao. Katikati yao. Yeah. Kurorwe kagiachiri kingani naki? Kurunduo? So 2020 no nyore taingima, 2021 this is 2022. Na vele anga 3 years. Yes. Kero kini tora rengali kuere na kuchenselia? Yeah. Emirimo yako iritaria? Gusena masomo? Yatakuwa masomo. Emirimo igasi. Okay. Challenges kiechi kero kende chinkongo materia gwetera bunaiga. Challenge ro chinjiro asa abateri chinyinge mono. Yes. Lakini ndiri abateri ogwetoma ko bokonge abatwetoma to make in this ministry. Challenge njiro mwaso when recording, shooting. Yes. Jiro chinyinga ntobugati. To kunyara komeke go sokyo gotera ko vake video. Yes. Asebona chinga kya sai. Kero kende kero go chakaye ingore ko gusukuma financially abantu gutwara bari mechando sana yechibes choko gende studio. How were you raising your finances personally? Ay kero konyoranga nkwa bwate challenge yechibes. Chi enene mono. By the way njo ndari mama minto utango kero kende ti cheti gotera gusanga mbona chiti gochaka. Yes. Kiagara na gashugume tu akarwana na mama segio na takita kora record kinde form tu. Mama ngani kwanza kora form 4 uko riskuru mako enda kora record. Yes. Iketo wetana. At the end of the day ngaranga na bwata sense. Kana kora form 4 by the na kora form 4 immediately. Yes. Akanga chibesanga che studio nga record audio album ingima. Ndio. And after some time akange nga shooteri ekia sirete. Yes. Nanda again agaenda umubuko nanda akanga ngacha kokorere audio yani video ya kabere bona. Yes. Ebona ire abo. From there ngaba kabisa ntari ko recording ntari ko enda studio ntari ko anything. Ngakora some courses na korete nikamaliza nalinchieta bono Bahrain. Yes. Kero na ira na back bono nganya at least go struggle njibueka ko record. Ngo shoot. All right. Nora sikiombe kende yonski oboteri. Kirikeki. Ese byombe byabateri. Yes, ninde kiombe ngere Kisii gospel. Kisii gospel yendereti all singers in Kisii land. Yes. Alafu ninde kiombe gekoro ku Kisii Adventist solo ministers. Ekiona kere entitled na Adventist. Mbako etekere ukendo rokero kende buno Moraa. Yes. Ese kiombe kigonde Moraa welfare. Okay, Moraa welfare. Yes. All right. Master Nepson na rengenere ga se chinkwana igikakiara itrange weekend keiga agonte binga listening from Mwembege.com. Liz has spiritually encouraged me in this ministry. Mwambie I always pray for her. Amina. Kwa chama cha Kisii Adventist Solo Association Church of Welfare and Uniform, we really celebrate her.
in that leadership. Oh, Agotebanga she is talented too. Amen. Asonge mbele. Amina. Otebanga oteroko koretande mechando yense kumweni courage sana. Thanks on behalf of Gusi Solis Nere chairman inkagerete hata tunatakia Wakristo wote makambi yenye baraka. Amina. Thank you so much. Let's come to this song ukuru kwanga emechando yense. Kana gwetera ese channel ya YouTube okotero kuna ko abantu kero kindi ndatebe banchi temono wose barigereri mono I don't know kubwate views chi nyinge kerage. Why do you think so? I think kotero ko bantu bakuwanchita sengenjo kokwanira about amagima y'abantu. Yani kokunita mani mechando yense ne baya ningu one day ngokoroliki ngoya kerole kwa ye ne baya no lyo korara butuko mogaso tori koraro kulikicibesa at the end of the day ngotumukole yani yago kwa ne fact kotero kwa ne fact. Yes. All right. On the other hand, why okotero kuna twere interest sana kukuligelia kero na rochiko watel views chinyinge sana. You sang this song and you were crying. Okotera gukurira. I don't think ndaisigo ugocha kwarira. But in this song you were crying. What is it? Inkige unanjana na gotera andere. Inkige gosukuma muntu bakonyora gwatele kokonya. Onyora gukurira by the way. Abanda bangora naendo maite thumbnail yo gotera uko igebwate bicha yawa mariga goiteka. Why? Inkikia rengi kugutachi asogotero ko pakumono bakakwara mariga chaka kurwa maiso. Peteza kwa matera nsogati okumbi ya mono mechando yense. Yes. Na nyoliro musani bonekero na achina rule nse yabandi na achira. Mechando yense ye egere ikotero kukubwa tukuru nse yabandi kuchanga. Yes. Kwarolire. Bono kotero kugonderete because abantu bagotanga nse yabandi nimbi. Se yabandi kina magesabi. Yes. So kotero kupeteka na ile kuko soki. I don't know why I think I resanga goseki but when I was performing kana go shoot. Yes. I really cried baka nanto karate go shoot. Yes. Igo mechando kware kunyora wetrita senseriende. Ne mechando stiri erense stiri nero maitete ya erete ngaku because ninse yabandi na renge stiri nero. Yes. Yes. Mechando nere kirase na teraera. Oh yes, totara biko gotero koiga kero kende wakore collab ende na moteli onde paka mwa sokire matera. Okay, collab mbono mbange tokokora muso na Master Nepsoni ndowate a project ere studio. Yes. Again ningorete na my sister kuruku Ruth Nyaboke ngote banga wanyamanzishi bakiria babisa bao na korra sana ga. Yes. Igombono bangite collab. Mbono bangite collab na abateli bika. Lakini project ere studio ni inchena Master Nepson. Yes. All right. Kuira nande go chirigero tebinga kero kende nkyo go semia abateli bari kero kende kwa watironde koboko asa abateli bagukina. Yes, there is a lady kurugero kango ngwa matera. Achagita gachakaratiga. Ndebono mbona achagete. Yes. Nere ngo supporters by now, not financially, but as a matera. Aso kumo semia na kyo go sokia matera. Na ara aware ndiribono toro chimba tusoniri gotera taliko gotera na rora alikita atera. Yes. Na rota atera talika. Same that way. Okay. Mwancho matikidega tikirite ni komichoka chirige chinse sato chubo tukobwarero gochitoro konyora mangana maya senchire bwekirana karto akuri chinkwana amonere Liz Moraa oinde ndra studio sema goroba yabono motelia o monene sana ime ya Kisii na sekanisa ya Adventista tereta matera mange sana ogotero kuigana kugotero konene sana se YouTube channel yayo mwancho mategereri yaturara kubeka iga endeke ya mwiberengera na maburi yo moyo elere kingima tokore chinkwana chiko ase Kero kwa eri mechando yenseye ninye kero kwa eri mechando yenseye ninye kero kwa eri haleluya ningende gotinuka mechando yenseye ninye kero kwa eri mechando yenseye ninye kero kwa eri mechando yenseye ninye kero kwa eri haleluya ningende gotimuka. Liz
mechana yenseni yakiro kwaele mwancho mutegereri. Yes. Oh yes. Nonye togo ocha toko birigi benseye Boga somo biba Boto kontori korara Yes. Ituko erimo Kero montonara Mechondo yenseye Aye kero kweli Manomye toko riga Ebenseye tibiko toisana Notamo kukuruhuya Senseye mwari metoyo Ekero tatara Che atoire togende horo Mechando yenseye Toye yakero kwaeli Mechando yenseye Ninye yakero kwaeli Mechando yenseye Ninye yakero kwaeli Mechando yenseye Ninye yakero kwaeli Hallelujah Ningende gotinuka Mechando yenseye Gachachire mwancho mutegereri kunganchira kwangima ira gotero togotero kuigo kuyasa na tunera se studio Lizzy Moraa no maito muntu goro kwanga Mildred Momanyi Mildred Momanyi wana agotebanga by the way huyo demo anaimba vizuri sana. Thank you. Listening to your interview. Thank you so much. Wantewinga nakomaete bya sana ndoko kibuna matera by the way asomoro wabono. Bono Liz. Yes. Inki tose merete kurwa sura singa kichabusyo. Kende kero Robert apart from ko label whatever. Apart from a collabo, maybe what willing, Yes. I may launch my third album December. Oh yes. Yes. Deka chitikete isano chuka gaiga ndete gokoa kero kende uruba semu wago chesaba tele bali bande bago kina ando kwani abairi nabasani tintete gokubuli gosonore people nayo ranche gototebya iriegere abantu mbana gonchande kero gwachire ando batebya sibaho konyera batete korangiri chikambi bono nchichagete batete bakorangirie iriegere chikotera ngai bara konyore chakirango kende yonsi asaya tatu. Okay, ndara chaka. Otero kukwarure studio na koreko ngaki ya corona. Ditore quarantine. Yes. And it is tasege tukakora record. Oh yes. Yes. Oh no. Wasemi bwane. Goje abantu abategere. Abateri. Aba ntumbale mate tekotera monta akora gotera YouTube botenga kiko korambe bunaye. Bakonya masabali tangani. O maina boteri. Oh yes. If you ne call, metembale call mbale banje bako ikubatera because fulani agotera. But boteri mbo bwate challenge karote tokoswa in this ministry. Kwa bomo remerali zaidi umanya komeki. Yes. Ministry. Yes. Yes. All right. Engana ya oyo mwerio nyenere yombu ya mono sana. Kero kende mbanto kibaliro atake gukwani baraji gukorwani. Bakego. Barate yani wiki radio ngwatu kwana pi. Tiangu anili tangani my parents, mamu minto. Bategerete by the way kwa batebi. Ni mashabiki sana wa Kisii FM. Oh yes. Mama ne disabiki. Akoro ku Irene Mansamu. Irene Mansamu nere mamu mino. Yes. Irene Mansamu is my mom. Shabiki sana. Tomanya inenere sana njitime tinga mamu mino. That is my mother. Ocho moboli about me atakwambia. Korugo tinyango. Wakali simu. Irene Mansamu, this is your daughter. I didn't know by the way. Surprise. Yes. Well. Na my dad, Simeon Nyangao. Simeon Nyangao. Abana ba minto. My brother Joseph, my sister Caroline. Yes. Oyo tari sorry. Otari gaga nero karense yabande. Yes. I want to tell you that I love you so much. May God bless you wherever you are. Abateri ba minto. Kusi Adventist Solo Ministers. Yes. Na bakwaniri mwensi na wapenda sana. Abusta Moraa yuto Master Nepson. Abara ibonsi na bakwani I can't mention you all. Yvonne Jessica. Yes. Oyoro Moraa we naitwa coordination. Na wapenda sana sana. Mungu awabariki. Yes. Na wazidishie maisha ni mwenu. Amatera onge yago toka oyo gukurangirio chikotera se kambi event ya nyangi ngakiba konyo. YouTube Lizzy Moraa. Facebook Lizzy Moraa.
anyway any platform za chia social media nguru kunga Lizzy Moraa mwise ko igore channel yeyu mutanipata habu no amatera na guto na ande ba subscribe. Yes. Oh yes. Cho musani orakora jo gotero ko gukuru kunga michando yense kuchite that far. Joash Nyamongo. Yes. Musani. Yes, Moses yes is the one who recorded that song. Oh yes. Nani ameshoot? Wale Jo Mungu akubariki. Manya shoot ni Brodeni Sonyamo mwa TV. Kina matera mange na rokora na Harrison, yes. Deno. Yes. Bago shoot. Oh yes. Yes. Thank you so much. Namba isi mira no ba? Ndaraba, yangu ani my viewers ama TikToker. Do you know? Yangu ani my viewers from TikTok bali bangu just live, we are live TikTok na wasalimia sana na wapenda. Yes. Na bantaba ya may God bless you so much, bless your works and bless your pockets. Yes. Mifuko yenu ijae kabisa. Kabisa. Yes. Kwa niaba yangu tambia mwana so wanjira na kwa studio na ambia mwana so itabera na no kora ngiri kukwane. Wakati ukipatikana tena nitakuita. Lakini kwa sasa asante sana Nyasaye akurinde ukora ngiri guchikambi tuhira maiga Kisii FM mambi yora sasimire mambi na sasimire mo nyengawas ategekom. Yes. Sana na oh yes. Goodbye. Thank you. Nemana mwenzi mwanjo muteri mangana mayengo chara sikira. No boy keran. Wanyama